Saruandoro na kaloko na Radio Fiji 1 ndo mwibiti na buungani binano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngona nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngona ni rongo mani vesana. Waki na wano na ngona ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo mwibiti na buungani binano yanu. Ni sambula sai koengona Vakaleleka ni nonda itugutuku. Senga sari matata na itugutuku, membaleta na kena wakaidori na pre-polling na koro na moli may lotoka na mataka ni kua. Era sabaka bakarautu na leo ni koro na nonda laki tonga na nonda dingi-dingi karena makira na wakalesi-lesi may na wali-wala ni wain dingi-dingi merayado yani iya mani sengani yado me wakakina. Tukuna turang ni koro may namoli o chochi satala. Ni edingoma nangiri ana wali bola ni sanomba ana no membaleta na kena garabi na pre-polling may na walu na mataka kina ono ena kabini kuwa. Ena itukutuku may na wali bola ni vending o yani senga ni tiko indo na itubutuba membaleta na kena wakaidor na pre-polling ena moli me wakani nangai wakaidor kina na dingi ena katinka bitu ni September. Ebe bakasalataki na iliu ni matay valu, ve kia menina Wakanda na wasang bulkalim na sotia, era tori bakabestiko may na Golden Heights, ena may Syria ena ngono go, muni kako ni bakarongada na itukutuku erong bakitiko. E tora rao na matay valu ni nondo banua, ni ra bakaduru tiko e so veira na veibu valyongo, kanda sa bakasalataki na leni banua, nenda kako ni veiko tayaka na itukutuku los takiongo. Ero arei kina matibele wai lautoka ena mataka ni kua, ero na tangane karong beitaki ena kena tori wakailoa, na ilavo may nabunua ni beisau taki lavo ni bunua tani may nandi. Ero arei ena mataka indai kina matibele wai, o eroni balena nukulala, kei senitieli mboila. Ero beitaki na rua ena dona dala ni butako. Ea kerea kina matibele wai o mboila, ke rauni kerea na veibuke ni legal aid. Kami nang rei tale ene katini kawalu ni singa ni bulongo. Na karoni tangani ang beitaki om bale nukulala karakoti kwa no visa kina bani bei lewai kalau rei e angona e sona mawe ni maboa. Ero na rei tale na rua kina matibei lewai ene tin kawalu ni September. Kina gito e alonde nandoni bei baktabulidi ni Vodafone under 20 and soccer ni reda e sona dongito e rayadhiani kina Kemba e namba Football Academy. Ko senge matei ni Kemba ni oti na kena vakadeitaki na dambe kina sota ni FIFA under 20 World Cup. Ena laki tomani hir na dorobo ena moniti nandoni we vakatabulidi taumanda ni Australia o Frank Farina. Samay dabe kere na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Wala wala siya matumay hana gana poro taki na yan robongi kebika na matomai buga tali tigun na bisere wara kimuni na gana poro taki ngo na yan robongi enam pula FM nimbolo benaka oya ubika na isoro ranyo na tomani o mai na vito na kabe kina tini karuai nong bongi lebu ena gana poro taki sekoya na yan robongi enam pula FM enam bandua ena sere